Me to aso de ani me di mani etwemu ewo mipom no wo Upper West District ewo Apoema ntem no emu na Enkani District Director of Education Madam Victoria wakasa wachiremu ese ekamia yese obepie mu ewo ho a achechiefo ho akwatwe eno amadisua ho nsem enyina ne na so enu nto osere aban no ese won hwe no wonfa aditiafo anase mpo achechiefo emepie mu ewa ban suku ahodo ewo ho sene ebe na disua ho nsem wo ho no ebekwanimu Jumedi Mitra graduation ceremony a course of the Madisuafo a won ewo Shevika Academy School. I know ewo Mipom wo etifi atoye achimensine no mo Obaahemaa ntam no emu ena kane mensine no director a no wo hwe nwumesuansam so Maame Victoria Cinema wu edi atu dwase ewo mensine no no eba chechefo a won ho enna de ma won yie pa na eno eye akwansidi anase ohaw kese ede ma adesuafo ene awofo a won ewo mensine no emu enti no de adesrede ato aban anim sese ye aso de achechefo ekọ Amoah kwakoye adwuma won kai mipom a no wo etifi atoye achemmensene no emu aban momodin na oma ya chechefo obebi schools bi mo na chechefo enno school no ezo be ya se nyina e kwatro so hwe baako enti be sra aban se oma ya chechefo enna chechefo omo won nkurase na na nkuro nketewa mo no omo modia se boshe na osho mo o bitu mo achechefo no timetra nkuro nketewa so omo timisho nkala ne so bi emaye afro mo homa achechefo no de kire nkala na de sra pass omo modia na omo yensanka timisho mo fajina nkala na afi homa nkala no betro mo tudo dia ne aka nkina ogusu eye na abai school so ogusu ma school tare ama embusu nkala na mo nkala se de e mensi mo di I better say nkala na let's be ready for episode hapa Amoah no so eno achire no ena pani a wono na da Shevika Academy School ora James Safari enso eka bi to so eno eye futu a wode ema awofo se won tonko so a na won so mofra no asene ewo bibi biara won esua ewo sukuu mu obia ehu anom no eye with the effort of say awofo tumi bu aye emanu tumi eye esenia etimo international awofo bia omo hweye ewo across Ghana be bia say omo mbomodi ase omo bebua when it comes to the teaching and learning yeah they have from there which is the teaching but when they go home and they don't do any learning then there is nothing like teaching and learning international awofo so omo form enka ya be training so na be ya e be bi mu na investment omo so omo ye ewo mo mani mu ombenya so emfaso ne krokro mu no na awurasa hene ewo asamankese wo Obaahemaa ntam no emu osabere mapobi asomeni ede efutu koma adesuafo no se wombo modin a de wombo abrabopa a emfa ohawbia embre bondache ya mama be huru omu famu ko fo no wi ene chamo ne mama bata omu ma me be to me no fifi ani e de aba be to fifi ene ho bora alu ti awu to mo yo omu no fi ade kare fo no be te ya me huru ko be ka fiti be de me ya de amawa me nka ya me obi hu ano na ma ya de kono be ba be ya de a akwala na ka to mo be ju na teacher for so be ju am say teacher for no so say ebi etu yo bi de ya na kuje omu yo ma am patete paralo na tete paralo be ya be dina da ko be yo ya